nang ma. Six itu lah cetai peding nang ma. Inglong asa aja kong pete nang ma. Inglong asa aja kong pete nang ma. Dan pregnancy. Dan pregnancy. Six itu long live. Six itu long live. Six itu long live. CAA go back. CAA go back. UCC go back. UCC go back. Panjati Raj go back. Panjati Raj go back. Restore autonomous. Restore the word autonomous. Yes. Delimitation to RSS সকলে কৰিছে যেতিয়া তাৰ মানে বামুণ সকলে কৰিছে যেতিয়া তেওঁলোকে আমাক ডিফিট কৰিবলৈহে সমষ্টিটো বনালে আৰু এতিয়া একে কথা হাওৰা ঘাটতো যিমান পাৰে আমাৰ বঙালী সকলক জিকাবলৈকে হাওৰা ঘাট সমষ্টি বনালে এতিয়া তেওঁলোকে জিকিব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এই বিজেপি উদ্দেশ্যটো হাওৰা ঘাট সমষ্টিটো তেওঁলোকে বিজেপি সকলে টিকেট দি দিব কংগ্ৰেছ সকলো দি দিব আমি জানো আৰু ঠিক নাই CPML সকলো দিব পাৰে তেওঁলোকে দিব পাৰে নন ট্ৰাই জনজাতিকে তেওঁলোকে জনজাতি kachesong asai kedengpon Dak kachesong nilitum APHLC pen kachesong kedengpon atike nitum a program ke abinom ke non khetia por ke nitum claim klepulo lama si nilitum munit bang unangi puda pupedet lo seta alam bang arjen lo ilitum a district pen autonomous po alam tia bang ke president government tu la BJP tu tapi pre eklang dak ke la parliamentary constituency ka salam along delimitation commission atum election commission pen alang tum allo pinchong lo pen notification pidet lo amad hala dipu ST Karbianglong autonomous district po bangke dipu ST pan puchor lo parliamentary constituency puchor lo ang bonghala autonomous Karbianglong autonomous district po bang pupedet lo tarmane itum bhan autonomous district autonomy bangke pepray det lo autonomy ka pepray pulote lake BJ 6 schedule si ka pepray la bangke athema 6 schedule pen si autonomy itum manang epike lasi nilitum lage oppose lo nitum bhan autonomy power bangke 6 schedule ra teng pen nang tibom nang gilang pedo bom nang ji la hello nitu non ka demand ke la main ke la hello anpar ke CA ke nitum kroy kre lo UCC la nitum kroy kre la pen nitum han autonomous state abangan nang tibek nang ji la hello nitu kira nala pison nala tum kachesong pon tulama jesong bon thui lang non ke kheti ke claim por po masi hadi nilitum po an pethi oeder lo jala ke khetia ke claim apor ke tang pen August 15 api pusi nitum polo August 15 api pengen nitum ako kachesong tulipu ke Karbianglong arat la pendi mahasara phan ko pilo non nala tum belis ki pugang tung ya la hello je itum bhan autonomous pu a power jong si pawedet te hedi 6 schedule pen ke itum bhan Karbianglong adet su pusi itum hanang kimpilo gedi 6 schedule pen la pen ke di mahasau adet asu pusi nang kimpilog masidi non ke halabang so adet pirurai pu itum adet avedat pu la hello la si itum adet ke dobek nang ji pura itum kaddo kabe inglong arat ke do anatu